ubuzima bwabo babuteze mu bana aho mvuze mubimukiye rero ntiwofata ahantu ubona ko ariho hari kazoza kejo ngo ariho uhafata n'intege nke uharekura ndabizi utuzi bugomba kubudukora ariko kandi na wa mwanya byibuze w'umwana tukawure none muri wa mutima wa mwana wanga ishuri harimo uwiri ariyo volonté harimo na bwa bwenge harimo na emotion ni ukuvuga ngo bya bindi rero umwana akuramo ubushake bw'ishuri ariko haba huzuyemo ubundi bushake si ukuvuga ko wa mwana aba yabuze ubushake ubushake bumurimo ariko ubushake ntibukiri kuri ya ntego rusange ya famiye kuri we aho ngaho nibyo byo kutujana muri shobora kuvuga ngo hari inkingi zine izo nkingi zine zigize education iya mbere ni uruhare rw'umubyeyi iya kabiri ni uruhare rw'umwarimu iya gatatu ni uruhare rwa system yongera nakubwiye kuva kare y'ishuri ubwayo ubwa kane rero ni environnement ibidukikije aho umwana atuye ikaze mu kiganiro amazina nitwa Eritien ndi hano Gipiro uyu munsi nkaba mfite umutumirwa n'umushitsi mu kiganiro cyacu ariko mbere ko dukomeza reka twibwira amazina kugira ngo batamuze bamumenye arakoze abatanzi nitwa Jacques Sebagabo Kibabure bakunze kunita guverineri niko kazi na kakita bamenyereye kuva kera ariko nyine amazina yanje bwite nyine ni Sebagabo Kibabure Jacques ndi umupapa wubatse so ubundi kandi navuye muri Kongo niho iwacu niyo nkomoka abahazi ni mu Gatanga ndi umusegege so uno munsi tukaba dufite ikiganiro kijanye n'ibintu by'uburezi mukuri by'uburezi ntabwo undi mushasha muri ico gikorwa ubuzima bwanje no vanga ubuzima bwanje hafi ya bwose kuva ntangiye kumenya ubwenge nabaye mu mashuri kugeza n'uyu munsi n'ubundi narimo abisigure kuko hari ico nzi nubwo ntarusha benshi ariko hari ico nshobora nanje guterera kijanye n'ubumenyi muri education kuko ari cyo kintu nagiye nkoramo ngiye mpereye hasi njewe navuje mva muri Kongo ni i Burundi nakoze ibikorwa nanone bijanye na education kuko natanga ishuri rya primaire na secondaire bita école la solution n'ungurira hari ndajabuka nibuvira mpatangira irindi shuri nanone rya primaire na maternelle na secondaire byitwa nanone amazina ya la solution kandi urumva ko mfite experience ico gihe natangiye hari mu 2009 urumva ko iyo myaka yose nagiye mbana n'abana nagiye mbana n'ababyeyi nagiye mbana na administration y'ishuri ni ukuvuga ngo n'igihe nje ngereye hano nanone naje kuronka amahirwe gukora mu mashuri nanone n'ubundi niho nkora aho nagiye nkora imirimo myinshi itandukanye yo gufasha abana dukorana n'abarimu n'abadiregiteri abaprincipo ko babita hano so rero muri make mu ncamake ibintu bya education turaza kuganira ku make ariko wenda turaza kugeraho duhanahana ibitekerezo bijyanye n'ibya education murakoze urakoze kutubwira background yawe urumva yuko mu byo wavuze ufite background nini cyane ufite umusingi muri education
kandi ibintu usobanukiwe kuko wavuze ko ufite amashuri amwe muri biriya bihugu by'iwacu. Ahangaha ho ukora muri education cyangwa urabafasha gusa nk'ibisanzwe? nje nkora muri education, ndi umukozi wa GCPS, mfite na matricule. Ubwo wigisha irihe somo? Jewe ntabwo nigisha, ariko ndi umwe mu bafasha abarimu muri class, kuko class ni ikizigiye zigira abarimu babiri. Rero twe turafasha abarimu muri class. N'abana basanzwe ba hano cyangwa n'abimukira? Nkakora tugira ngo korana n'abana babimukira bava mu bihugu byose byo kwisi, byaba ari mu Amerika y'Amajepfo, yaba ari muri Europe, yaba ari muri Afrika, yaba ari muri Asia. Abana bose babimukira baza muri no state ya Kentucky bagomba guca kuri iryo shuri ry'iwacu. Urumva ko n'umurimo munini ukomeye. Muri rusange ubona gute education y'abimukira? Education y'abimukira irimo nk'ibice nshobora kuvuga nk'ari 2 cyangwa 3. Igice cya mbere niyo bari baba mbere yuko baza muri kino gihugu cya Amerika. Igice cya kabiri ni mu gihe bageze hano muri Amerika. Igice cya gatatu rero ni mu gihe binjira muri system ya hano muri Amerika. Ibyo bintu ndiko bitandukanye ari 3. Ubwo ni nk'ibihe bintu muri izo point uvuze bigenda bibitandukanye ko umuntu wize iriya muri Afrika atandukana n'umuntu wize hano? Ikintu cya mbere gitandukanye umuntu wize iriya muri Afrika ku mugani biravana naho na system y'abarakurike muri Afrika. Ari umuntu wavuye muri system y'Abongereza cyangwa se muri Commonwealth, uwo muntu hari igihe azana none yagera hano ESL kamworohera akinjira muri system bimufashije kubera cyacongereza ciwa bayazi. Ariko ahanini nubwo yabazi na cyacongereza bimusaba gutegurwa bikwiye kugira ngo atangire abe yagira ubushobozi bwo gukoresha ibikoresho bya hano. Kuko ibyo dukoresha hano ama computer hano cyangwa system za hano nubwo waba uvuye iri utabizi ntibikunda ko wabikoresha. Rero igihe amaze kugera muri ESL, ikintu cya mbere bibandaho ni ukugira ngo abe yamenya icongereza n'imibare nayo barayikonta kugira ngo bamenye kuko uwo mwana ari ashobora kugira ikintu yakora. Mu gihe rero abifashe ibyo ngibyo baba bamuhaye muri ESL, probability ni ukugira imyaka 2 muri ESL. Ababishoboye bagiramwo umwaka umwe akayivamo kaje ma public school. Abatabishoboye nabo bararindira wenda bagaso kandi bagasubira n'umwaka wa 2 mu myaka 2 hayi igicongereza akaba yoba afite ubushobozi bwo kugira ngo attending ama public school. Kugera school zigenewe yazigejeje agapasinga, amara gupasinga rero yes noneho hariho test bakora imuhesha kugira ngo bareberere makuko wa mwana amaze kuza yaje muri public school kugira ngo bimuheshe gukurikira neza. Nkaho ukora muri education ubona abimukiriye bageze hano amashuri bayafata gute, baratsinda? Ubona urugero rw'imyifatire mu ishuri igenda ibimeze gute? Abimukira baratsinda kandi barashobora guteza imbere, ariko nanone bagenda bagira ama challenge. Ama challenge rero agiye atandukana na buri muntu naho yavuye, cyane cyane na family arimo. Hari nk'abantu wenda bagiye baza bagisanga hano nta famille bafite. Nimba afite nk'imyaka 16 uwo nguwo ntaza baramwakira kuri kuko dufite middle school na high school turamwakira, ariko nanone mu gihe abonye ibipapuro atangira kuja mu kazi. Ibazega nawe umunyeshuri uja mu kazi ave mu kazi mu ijoro, avuye ku ishuri mu mugoroba agenda aje gukora amasaha hafi 6-7 agaruke nanone mu ishuri, uzasanga nanone success yo mu buryo bw'ishuri ija hasi paraporo na wundi ufite family. Wundi na waje utazi icongereza nanone uzasanga afite ikibazo gitandukanye n'urya waje ukizi. Urumva ko mu bya challenge buri muntu agiye agira particularité ziwe.
rero icyo babafasha hariya nta kindi ushobora gusanga muri shuri buriya nubwo muri same level muri class imwe ariko mwiga bitandukanye bikurikiranye na capacity ya buri mwana aho ageze muri abilities yiwe z'icyongereza cyangwa yandi makuru. Icyo ndimo nategera nuko urimo uravuga ku banyeshuri ku barimo bariga noneho imiryango yabo n'uruhe ruhare igira kugira ngo noneho izo challenge bahura nazo bazi overcoming babone ukuntu batsinda mu ishuri. So ababyeyi aho ngaho nibyo byo kutujana muri shobora kuvuga ngo hari inkingi zine. Izo nkingi zine zigize education. Iya mbere ni uruhare rw'umubyeyi, iya kabiri ni uruhare rw'umwarimu, iya gatatu ni uruhare rwa system yongeye nakubwiye kuva kare y'ishuri ubwayo, ubwa kane rero ni environnement ibidukikije aho umwana atuye. So aho umwana atuye ntabwo ari ukuvuga gusa ngo muri ya family naho abaye mu kibano n'ibyo abona yaba ari kuri televiziyo cyangwa n'ahandi n'inshuti yunguka. So icyo gihe nabwo harashaka kuzamo nka social media. Urabona nk'abana bariga muri social media cyangwa se bakiga ibyiza cyangwa bibi ariko baba bamaze kuziga n'ibyo bibi barabyiga kuko ntaho bivukana. So ugasanga rero izo nkingi zine ahanini nizo zigira facteur kuri icyo kibazo warumbaje cy'ababyeyi ukuntu wa mubyeyi akurikirana wa mwana. Hari ababyeyi bamwe bakurikirana n'abana kabone n'ubwo batize ntibumva icyongereza ariko kuko wa muhate w'umubyeyi uhari wa mwana akaba yogera kuri kuko wa muhate w'umubyeyi ahari wa kwakunda mukurikirana kwakunda muba hafi noneho akaba yunasaba n'ubishoboye yaba ari ku ishuri cyangwa ari ahandi muri family akamukurikirana. So hagati aho ngaho rero nagerageje kwivuka nka point ni nyinshi ariko wenda hariho nka 10 uruhare umubyeyi agomba kugira ngo afashe wa mwana wiwe. Waduhereza detaye y'ibintu umubyeyi agomba gukora kugira ngo education y'umwana ibe nziza kurushaho? Ikintu cya mbere ni participation. Participation hano ushobora kuvuga nk'ikintu cya uruhare cyangwa se kwivanga. Aha kwivanga ushobora kubiva nk'indi terme wenda ijanye nko kwivanga mu buryo butari bwo ariko kwivanga ni mu buryo umubyeyi yitanga kugira ngo yinjire mu buzima bwiwe n'umwana n'abarimu ku ishuri. Kicyo ngicyo nabwiye mbere nka hikindu cya ni ugutanga umwanya ariko kandi anenge kuvuga ikintu cya parent teacher conference guhura ababyeyi guhura n'abarimu. Ni ukuvuga ngo ababyeyi kwitabira inama y'ababyeyi. Ni ukuvuga ngo hariho muri campus ya buri shuri muri website ya buri shuri hariho ibintu biri detaye bifasha ababyeyi ndetse hariho na nk'ishuri ryacu nshobora kuvuga turiho bafite n'imvugo zitandukanye mu buryo umubyeyi yagiye kuri ya website ashobora gusoma mu mvugo y'ikinyarwanda yumva. Tuvuge wenda nimba avuga ikinyarwanda cyangwa nimba afite igifaransa akaba yosoma mu gifaransa yumva. Kuko muri website hari ukuntu babishiramo bikaba byo korohera na mu Google Translate bikaba byo bafasha kugira ngo wewe wumva nibyo bihaye bikora. Rero uruhare rw'umubyeyi ni runini mu buryo turukompara n'ikindi kintu cyose. Ikindi kigira kabiri muri urwo ruhare nyine hariho nk'ama homework imikoro bagomba guhereza za devoir bahiza bahereza abana batahana mu rugo. Hari abazitahana hari n'abandi batazita devoir na assignment. Ayo assignment rero buri kuva ku wa mbere hariho project nshasha batangiye kwiga. Ya project nshasha hari gitwara 2 weeks ariko probability hari gizitwara na 1 week. No nukuvuga ngo Friday abana bakora quiz ya assignment batangiye ku wa mbere.
rero icyo gihe hari n'igihe badakora kwize mwarimu akabwira kuzakora ya project bayirangiza rero akabona kuyitangiraho amanota ari uko bayirangije. Rero wa mwana we niba atagiye muri Google Classroom yiwe ngo abicekinga bikore asubmitinga ku muticha wiwe, icyo gihe wa mwana azaba hayasigara inyuma. Nasigara inyuma rero mu bizakurikira abandi bazahagaze muri assignment za kabiri zitatu wakiri ku ya mbere, usanga kere wo mwana ratakaye. Ejo bundi rero uzosanga umwana akubwira ngo ntakeneye kuja ku ishuri, no pass, ntakeneye gusa kureka kuja ku ishuri, ahubwo na amasomo kera hayabona ya muremerere. Kera umwana kurya afite stress, afite ibibazo byinshi, mwarimu arambwira ngo ntabyo yakoze, ugasanga noneho we ntari ku rugezo rw'abandi. Kandi ntahagarika ishuri guhagarara, barakomeza birukanka, bagendera ku masaha, bagendera ku munsi na porogaramu y'umwaka. So urwo ni uruhare umubyeyi kuri homework agomba gukora. Ikindi kigira gatatu, ugomba kumenya ko umwana wawe ari ready kwiga. Kuba ready kwiga ni ukugira gute? Nk'umubyeyi ni ukumenya ngo ese uyu mwana azaryama gihe, kuko umwana waraye kuri televiziyo tibishoboka ko yobyuka mu gitondo wagendeje mu ishuri gusinzira. Jemba mu ishuri hari abana ashika gasinzi yamara gusa kurya mu gitondo saa 2 akamukubita igitutsi, ntashonje, yazindutse arya mu gitondo, breakfast yayibonye irakwiye, baza bazirya bagasiga, noneho yamara kugera mu ishuri akamasinzira. Umwarimu yagira ngo aramuvuga akamutokesha, kandi urabizi ko hano bahereza umwana liberté yiwe. None kandi abana bagira system hano ngo I feel my bad day. Umwana kera mubwiye ngo ari umunsi utameze neza, nta kindi umwarimu amukora, amushira ahantu atibanza wirepose, umwana akamasinzi. So ugasanga amasomo birarashize, wa mwana atari ku murongo. Ejo kandi nuko ugasanga umwana karagenda asubira inyuma. Ico kintu naco ugomba kumenya ngo si uyu mwana azaryama ryari, azaruzuka giheke kugira ngo atonde ku ishuri, atonda kuri basi giheke. Ikindi cya kabiri, be on time. Hano bakoresha umwanya, ni ukuvuga ngo umisinze umwanya umisinze ubuzima. Ku ishuri ho niho baja kwiga umwanya. Ni ukuvuga ngo ugomba gutegura wa mwana wawe nk'umubyeyi, ukamenya ngo yararanye backpack ziwe, amahuzo ya uniform yiwe nibare yambara, yararanye ari tayari, arabyuka aje muri douche agenda. Umugeze kuri basi yakirikare, kuko nurangara gatoya basi iramusiga. Basi nimara kumusiga ntatonda ku ishuri, nadatonda ku ishuri ntibazomwirukana, ariko kera bazamwandikira absence ni muri record yiwe, kandi iyo absence nubwo azogera muri university zabihari. So kugira rero ngo azarekipere wa munsi atakoze bizamugora, kuko ibintu bigendera ku gihe, kandi igihe gitambutse ntibasubira kubirya bavuyeho, kuko hari ibindi baba bategereje gukora. Rero ababyeyi bafite uruhare ntangere kugira ngo bagerageze gufasha abana babo baba on time, bibafashe kugira bateze imbere. Ikindi kigira organisation, aba banyeshuri bagomba kuba organized, bagomba kuba organized. Kuba organized bisigura iki? Ntabwo umwana uzomubwira ngo ari organize utaramutuje kuba organize mu nzu. Ni ukuvuga ngo umwana agomba kumenya ko na bedroom yiwe imeze neza, akayikora neza, ukayisirive, ukamenya ngo iyi bedroom y'uyu mwana irateguye imeze neza. Yagenda ku ishuri wa mwana yagaruka, yasanga hari umuntu wije muri room ye yahinduye ibintu, akabaza ngo se ninde wijemo, izi nkweto ninde wazigize gutya, kuko bazi ko buri kintu cyose muri place yacu
iyo organisation cyane cyane ku bana iyo umwana rero atazi ikintu cyo gushira ikintu mu mwanya wacu azagenda agafata backpack yakuramo computer akayitereka hamwe na barawara mu ishuri kandi ya barawara yiwe irimo amazi ya nkongoro yiwe y'amazi atwara arashobora kunywa agapfundura akibagirwa n'umwana akayimena kuri ya computer kandi umwarimu nawe ntazafata amasaha yose aho organize umwana bagira amasaha aba bafite ikintu ushobora ngo ico umwarimu yiteze kuri wa mwana ni ukuvuga ngo we afite intego yo kwigisha akaba ngo uno munsi njewe ndigisha rimwe kugeza kuri 5 iyo ni intego y'uwo munsi ariko we akaba yiteze ku mwana kwaza kumutegera 100% ntakimurangaza none wa mwana utari organize akambwa ati nimwugure computer muri Google Classroom cyangwa muzane wenda dusabe nko muri high school tizana tableau periodique yawe kuko barayikoresha kenshi ya shimi kugira ngo umwana akore iki muyirebereho ibyo mugiye gukora wa mwana kuko ataragonaze yashize mu ipapuro byejo nejo bundi kugira ngo azayitore 10 minutes gashira cyangwa 5 minutes wa mwarimu ntazafata backpack ngo aje kuyicekinga ngo amenye ngo rwa rupapuro warushize cyangwa yarayitaye ico gihe wa mwana ararindagira arasigara so mwarimu we bizamusaba kugira ngo yigishe yaresa irangize amubaza ikibazo yagize azaje kuyempuritinga iyindi ayumuhe ariko kandi nanone we ya assignment yarangiye ari na wa mwarimu ukamustress naho ntabakicishe n'abandi bandi bakeneye kwiga kuko wa mwana wawe amusubiza inyuma kugira ngo aje kumufasha mugihe rero asubiza inyuma ku mahirwe yawe wa mwana agomba kuba mutoje education byibuze anarekonesi yo kosa akambwa ati teacher nayibagiwe ntayo mfite ariko mbabarira basi ubimfasha ariko ari umwana nawe utabifite ico gihe nicyo cyagiye mwavuze ngo ntibitabwaho ntabwo yitabwa bikurikiranye nuko behavior yiwe imeze mu ishuri ariko abana bose baba bitawe iyo nindi point nayo igenda igira cyane cyane kubura organize nyemerera dusubire muri point wagiye uganira nkubaze nk'ibibazo nkabingahe kugira ngo ababyeyi kuko uri muri abahereza fact ariko hari challenges ababyeyi banyuramo zituma ibyo babwiye bitabaho nka challenge y'ururimi ubone playing iyihe role kugira ngo ababyeyi bataja guhura nabo barimo hariyo kibazo cy'ururimi nk'uko bivuze ariko njewe simbona ko ari ikibazo nyamukuru cyo tuma umubyeyi adahura n'umwarimu wiwe iyo wasabanye n'umwarimu ico kibazo cyawe cy'ururimi bagishakira umuti bakagitora kuko niko nakubwiye ngo iyo wegeranye n'umwana wako ati njewe simvuga icyongereza hari aba translator online baba bahari bafasha abantu 24 hours ico gihe umwarimu ari connect hari n'abandi ba translating amashuri nabwo barashobora kubafasha hari na kenshi usanga wenda baratelefona kenshi batelefona abavyeyi hari n'igihe batabatora bagasanga babasigaye ama voice mail kandi bagasanga ari umuntu uvuga imvugo ye so nabatinyura nkababwira ngo nibegera abarimu babo ahasigaye ibindi bazabyorohera bizaborohera kuko solution si ukwigirayo y'umwarimu w'umwana wawe solution ahubwo ni ukumwegera mugashakana solution hamwe y'ukuntu wa mwana yoteza imbere tukiri aho ngaho urabona ababyeyi benshi niyo batagiranye umubano n'abarimu bagerageza kubandikira hari igihe nk'umwarimu yohereza urwandiko umubyeyi akarureba gutya akarufungura akamaruta muri garbage atarinze gusoma cyangwa ngo abaze umwana musomere kubera ko ibyo ngibyo bikunda kubaho ni ukubera ko ababyeyi baneglige ibintu abarimu babandikiye ntibabirebe ngo bashake kumenya icyo bababwiye ico ncita njewe buriya abongereza bazavuga ngo ignorance is disease kutamenya ni indwara umwarimu ntashobora kwandika ibintu bidafite umurongo yageze aho kwandikira fata icyo kintu ko ari ikintu
kiri serious cy'agaciro ugomba gufata nkaka nimba udashoboye gusoma urwo rwandiko bakwandikiye wa mwana wawe nawe adashoboye kubisoma hariho wa telefona ku ishuri bakagushakira umusemuzi cyangwa se mu translator wa mwarimu ukavuga ati njyewe sinumva icyongereza icyo gihe baragufasha. Ikindi cya kabiri ubu ngubu avec technologie avance hariho nka app zimwe mugenda mugafungura photo translate wowe ufotora gusa rwa rufoto igwa rukaratasi ukarushira mu mvugo yawe ugasoma ukumva. Hari nk'urugero waba ufite wenda ku babyeyi bazareba kino kiganiro bakeneye kuyikoresha hari waba uzi app bakoresha kugira basome? Jewe ubwaje ndayikoresha n'uwayinsaba yose noyimuha noyibaha kabisa noyibabwira ikaba facilita bakayikoresha. Ni photo translate wanditse gutyo ukaja muri Google barayiguhereza hanyuma ukayadownloadinga warangiza noneho ya foto ikaziba ya foto wafotora cya kintu ikagikwereka noneho ugakirika muri ya mvugo yawe umaze iskana ya page yamara gusikana ya page ugahindura ya magambo noneho muri ya mvugo yawe ugakanda ku mvugo yawe noneho ugasoma mu mvugo yawe kandi bikakorohera. Ubwo ariko hagati aho nuto bishobora yo kwegera abandi bo bimufasha cyangwa agatelefona ku ishuri nanone ndabizi neza ndabyizeye ko ku ishuri bifite ubushobozi bwo kumufasha n'ubwo we bavuga uruhe rurimi rwose. Ni ukwereka ababyeyi bagira impamvu akazi bigatuma badafasha abana babo mu masomo yabo. Umubyeyi yataka avuga ngo ndarushe reka tuzabikoresha ukakubwiye ngo ejo ibikongera bikaba ejo ukazana indi homework zikagenda zurirana kwa kundi wavuze ngo ugasanga umwarimu arangije amaperiode amasomo nk'atanu umwana atararangiza n'irya mbere. Ababyeyi bitwaza akazi ibo wababwira iki? Mukuri akazi hano ni ikintu gikomeye nta mubyeyi nobwira ngo nareka akazi. Nkuko uvuze ku bamento ndaza kugisubiza cyo kibazo cyawe. Abamento baba volontaire barakenewe bobura gusa ariko barakenewe kandi birashoboka ariko nanone bikagenda kandi bigasa kandi bikaja kuri wa mwanya. Abo bamento bashobora kuboneka na abantu bafite iyo vision ibarimo atari ikintu cyo guhata. Ni ukuvuga ngo aba bana d'abord agomba kuba d'abord yumva iyo system akorera wa momento agomba kumenya ibyo akora agomba kuba yarabyize agomba kumenya no kunta mentoringa wa mwana. C'est fort possible hari ukuntu wenda bashobora kubikora wenda ku Google Zoom wenda ku Zoom wenda bakaba bikora aba umuntu ari hari umwana ari hari undi ari hari urindi ari hariya ariko cyane cyane nje ngaruruhare hehe kubabyeyi mu rugo. Cyagiye muri corona jewe twakoze umwaka wose dukorera mu rugo hari abana nakurikiranaga nyine online ariko ikibazo cyabagaho nyamukuru ni mu gihe rero ababyeyi batemvorovinga mu kibazo wa mwana mu gihe muri mu isomo runaka ugasanga wenda avuye ku murongo yamara kuva ku murongo ukamutegereza ukamubura. Ni ukuvuga ngo ya somo yiwe ikabiragiye ejo kandi bikazasa kandi gusaba kuko usubira muri ya somo atarangiye cyangwa naniwe gufungura wenda se niba naniwe no gufungura byo hari ukuntu ushobora kumufasha aba ari nk'umwana nka mukuru ariko nanone aba ari umwana mutoya nanone uzusanga ari ikibazo nyine kitoroshe kugira ngo umufungure wenda mu gihe cyane cyane umubyeyi atiyempuritse kuko umubyeyi byiwe mwavugana kuri telefone ukamwe ati gura gutya kora hano bigakunda. So hari nk'abana batoya ndetse usanga benshi ama computer bayazi sifi gusa ko agira umwaka ayikoresha aba yamaze kuyimenya
hariho nk'abana bamwe cyagiye muri corona kiri hano muhiri wanje baraza ndabafasha, so maze kubafasha nyuma yabwo baragiye babikora neza. So simvuze ko abantu bagomba kuza oya, ariko mvuze kuko ababyeyi bagomba kwempurika mu kibazo cy'abana babo, kuko mu gihe umubyeyi niwe educateur principal wa mwana, niwe ugomba gutera intambwe ya mbere kugira ngo wa mwana abone icyo akeneye. Abandi bose baza gufasha, ariko ni wa mubyeyi ugomba gufata iya mbere. So naho ibijyanye n'akazi, iyo umwarimu amwandikira akandika ya leta cyangwa se ya baruwa se yandikira wa mubyeyi, ntabwo umwarimu atana konte ngo watonze cyangwa ntibatonze mu kazi. Afata yuko umwana ari uwawe kandi ufite proje kuri wa mwana. So mu gihe ufite proje kuri wa mwana aguha ibikenewe byose kugira ngo wa mwana azagere kuri ya proje yiwe y'akazoza. So ni wajibu wako sasa, ni wowe nawe ugomba gukora ibishoboka byose muri wa mwanya mutugira gushaka basi na mutoya wafata muri weekend ukanamubaza, kuko nta kintu kitari muri computer. Ari amanota yiwe ari muri computer. Tuzi aya makaratasi bazabohereza ya maskoro y'abana ya marizita y'abana yabo ko batoye ABC n'ibindi byose muri computer. Hari aho uca irya y'abana bazana ukabona amanota y'uko azakora, ukabona amatendensi yiwe, ukareba ibyaza akora mu ishuri, ukareba uko biza bigenda. So ababyeyi babyempurisemwo bo bitoza byibuza bo nimba atanabishoboye bo bitoza abana bakabikora. Niko kwa kundi twavuze muri ya point ikurikiriye kuvuga ngo mwigisha abana gukora. Nyuma organization haraza indi point ivuga ngo nani ya responsibility y'umwana. Umubyeyi mwiza ni wa wundi ureka n'umwana wenyine agakora nawe ico yumva, ntabwo muri sense large, ariko byibuze no mu rugo ico yategwa ati okay genda ukore kiriya kintu, cyangwa wene dufate ku rugero wenda nk'umuntu usenga kavuga ati okay uno munsi tuzadusenga mu ijoro, noneho wowe niwe uhagarikira niwe ukora byose, wa mwana ashobora kubikora. Nukuva ubu hamure mu rya responsibility nyayo yo kugira ngo abe yakora na cya kindi mwarimu yamuhaye, nubwo utobuhari, nubwo izo challenge zihari, ariko hari icyizere. Abana bari mu mashuri ko baringa nubwo bafite izo challenge, ariko hariho bamwe bahaye bagenda bazitera imbere bagafightinga kugeza bageze kuri success yabo. Ariko bitabujije ko nakangurira community zacu, amakanisa yacu kuja hamwe, abimukira muri rusange, abimukira bose kuja hamwe kugira ngo bibaheshe, kugira ngo bite ku bana babo. Kuko ahanini shobora kuvuga ngo wenda 70% ubuzima bwabo babuteze mu bana, aho mvuze mu bimukira. Rero ntiwofata ahantu ubona ko ariho hari kazoza kejo ngo ariho uhafata n'intege nke uharekura. Ndabizi utuzi bugomba kubudukora, ariko kandi na wa mwanya byibuze w'umwana tukawuri, kuko aba bana baradukeneye, abana baragukeneye, uri umwe mu bantu bagize ubuzima bwe none no kuzategura ejo hiwe hazaza. Ejo hazaza nkuko ubivuze, ejo hazaza ubitegura none. Ugomba kumenya aho uhagaze, ukamenya noneho icyo project muri babana kugira ngo ejo bazagera handi. Abantu baravuga ngo abana batangira kugenda nabi, buri abana ntibatangira kugenda nabi wa munsi babibonye. Abana baratangiye kugenda nabi mbere utarabibona. Noneho dore ikintu gihari kandi kinakomeye, nta kindi corenga umubyeyi muri education. Nubwo umubyeyi atadatuma umwana ngo agende nabi, ariko uno mubyeyi nanone agomba kumukurikirana hakiri kare,
kurangara k'umubyeyi bisigura kuko wa mwana atarangaye. Hari abantu bavuga ngo iyo muvuga ngo kwanga ishuri k'umwana, umwana buriya umuntu agizwe n'ibintu bigera kuri bitatu. Hariho umubiri n'umutima n'ubugingo, ariyo conscience. None muri wa mutima wa mwana wanga ishuri harimo wiri ariyo volonté, harimo na bwa bwenge, harimo na emotion. Ni ukuvuga ngo bya bindi rero umwana akuramo ubushake bw'ishuri, ariko haba huzuyemo ubundi bushake. Si ukuvuga ko wa mwana aba yabuze ubushake. Ubushake bumurimo, ariko ubushake ntibukiri kuri ya ntego rusange ya famiye kuri we. Amahitamo ni ukuvuga ngo aba yabaye disitire mu bindi. So igikenewe si ikindi, ni ukugira ngo ababyeyi twegere abana. Hari nk'umubyeyi ushobora kubona wese umwana wawe yiga mu biki, ageze mu wakangahe, aza yiga afite amasomo angahe azakurikirana, ugasanga ntibabizi. So icyo gihe utabizi, umwana arabimenya neza ko utabizi, nyuma y'aya masomo akarenzaho ibindi. Nimba amaze gukura atwara n'imodokari, azakubwira ngo ngiye gukora practice ya homework, agenda aje mu bindi. So ariko iyo uyizi na schedule y'ubuyizi, kuko zana unyereke abafite computer ukamwe ati papa ngwino hano, ngwino unyereke, ngwino hano unyereke ukuntu uzikora, akakwereka byose. Kandi yego ntashobora kukubesha kuko n'umwana wawe nigiye yogera ko ufite n'abandi wenda mubanye mu nzu bashobora bo gusoma byenda gato y'Icyongereza, nubwo yo bari muri elementary yo bisoma. So hari ukuntu umuntu umubyeyi ushobora kuverifya umwana wawe ukamenya ngo koko uyu mwana karakora. Kandi iyo computer se ko na manota barimo, habe nawe iyo wiga muri college, naje harahonza ndaniga muri college, ni ukuvuga ngo ugiye no muri telefone yanje ubona amanota. Nimba naratsinzwe ejo bundi no nazanya amanota, ereze manyine nagize amakwize neza mbona ama A's, ibaga none itsinda rubanza ati muzihende muzana munsi ya A's. Urumva n'urugero nari mbahaye, urumva ni motive nyene nari mbonye ifatika noneho yo kugira ngo mba proof. Nimba je mbona A's mpaye ngendiriya niri mpaye nirukwanka uzo nikuzonsigurira. Yeah. So bisigure kuko hari ukunda umwana mu motiva kwa ya motivation yawe nizi tumana wa mwana kwegera. Hano hari point tutavuze nyuma, hani ivuga ngo ya praise na encouragement kuri wa mwana. Umwana wawe ugomba kumutera amashugwe, ni ukuvuga ngo byakorwa gute? Ni gute umwana umutera motivation? Muri kaca yacu biragoye, ariko kandi birashoboka. Habe na kurya babana bagiye kuryama ukaba ngo guys good night I love you, kumwana we biramu impacting, akabibwira n'abandi ku ishuri ati papa aradukundiye tugiye kuryama akabwira ngo I love you. Icyo ngicyo akubwira confiance. Ni ukuvuga ngo umwana azasohoka hariya ngiye kumutora ku ishuri akamubwira ngo dad ngo you know what, akabatangiye kumbwira amakuru yirigwa. Nuko yumva kuko ari wowe inshuti yiwe agomba kukubwira ibyo yahuye nabyo. So hano abana ba hano bari très sensible, très sensible, barakomereka n'ubusa. Kandi umubwira ijambo akaba yokomereka akumva ko ubuzima bwahagaze. Wamubwira irindi ryiza akama yishima, wareba icyatuma yishimye ntukiwe mukuri nko mu mikure yacu ntiyoroha wemera kumubwira umuntu ngo I love you kandi uri se akumva n'igitangaza cyangwa ngo I like your shoes ko ngo amaze kwambara ku ishuri ati you looks nice. Agahita yumva ko ari ikintu cyahatari ukoze. So ni ukwinjira muri mudu yabo, rimwe tukakitinga nkabo, ariko mu ntego kugira ngo tubagarure babe inshuti zacu
aho kutugenda uruhungu. Kaca y'abanyamerika, kiritire y'abanyamerika mu mivugire yabo, mu muco wabo, iyo afashe ijambo aza akoresha details, abivuga ibintu mu ncamaka ariko mu mvugo isiguritse. Icya kabiri, arikurikiza example yayo, akora urugero rusa na cya kindi avuze. Icya gatatu aza akurikizaho ni experience kuri cya kindi. Rero abana bari hano bakurira hano, ibyo bintu bitatu barabikurana. Iyo umubwiye ikintu nta kiringizi bamwe, nta maryogo, abaza yumva ko icyo kintu kigomba kuba. Nta joke iba mushana oya nta. Ni ukuvuga ngo cya kintu umubwiye agomba kukibona, kera yamaze kukibona, utanakimuhaye ugomba kumusigurira neza impamvu kitabonetse, n'undi munsi kizaboneka kandi kikaboneka. Cyangwa ukamubwira ngo iki kintu kikibonetse kubera izi mpamvu, bikamubabaza ariko akumva kuko cyakindu kubera ya mpamvu nta kundi yabigenza. So ukuntu abana bacu bari hano ntabwo bahuye na gato nuko twakuze, ntibihuye kabisa n'umuco wa hano. Kandi mwebwe muravuga ngo twe mu ishuri umwana baramutegura, nababwe ngo education ya education aho hagararira nk'umubyeyi urakorera follow up, urakurikirana. Umwarimu nawe agahera muri system yahawe n'igihugu, agaforoma wa mwana akeneye kuko amera nkuko system iteganya. Ya system nayo igakontorora ko wa mwana asa ari afite ama right ya system, kandi bikagaruka ku rugo. No yes, bakagaruka ku rugo kandi byanga bikunda. Hari ukuntu muzamubwira ngo amakuru y'urugo ntayo bafite. Abana bo bafite amakuru yanyu yose, baba bayafite kutubwongobuka, ntibamubaza. Ariko umwarimu burya ni creative. Nje umwana aje mu ishuri agasinzira saa 2, ntayi nisiguro ntaba yarya kuko ntagenda ku kazi. Igikurikira ndabaza se papa zarara mu rugo cyangwa mama, akambwira ati yego cyangwa we cyangwa ndazamu. So lezenema zo kugira ngo umenye bipasinga nubwo batabijejwe cyangwa se nubwo batabikurikirana, ariko akenshi niyo mpamvu bandika inzandiko kugira ngo bakwereka ko umwana hasubira inyuma nimba ari cyo ukora kugira ngo umufashe. Kandi abakeneye ko muvugana, nimba nakwandikira baba bakeneye buri busabane hagati yawe n'ishuri. Yego. Tukira aho ngaho, ababyeyi urumva bafite uruhare runini mu bana babo, kandi hari point wavuze yuko ababyeyi bagomba kumenya igihe abana baryamiye. Ni ukubera iki ababyeyi bahereza abana amatelefone bakayabagurira barangiza bakayararaho, ntibayajere ngo bayabajere bavuga ati by 10 ugomba kuba waravuye kuri telefone waryamye? Ni ukubera ko ibyo bintu bitabaho, hataba follow up yo kumenya ati umwana yaryamye amasaha. So niyo point niko nakuvuga ngo discipline. Hari ikintu bavuga ngo point igira ndagira ngo ni 8 ni practice ya discipline na respect. D'abord umwana agomba kuba yarahawe respect ubwiwe wenyine. Uri umwana utazi kwiyubaha azagora abandi banyeshuri mu ishuri, tazabubaha, atabubaha ugasanga afitanya conflit n'abandi bana, kuzavuga no kuzakora. So iki rero kijanye na discipline ubusanzwe ku ishuri nta bana bakoresha amatelefone mu ishuri, akenshi barayababuza. Ariko rero wa mwana mugihe tuba hari umugati ati amatelefone tibayimwaka ngo bayitware, baravuga ati muzishire mwese muri backpack, muri asakoshi yanyu y'amakaye. None wa mwana kuko atagira discipline yiwe ntabikore, ugasanga nanone igiye kumubera challenge mu kwiga kwiwe.
so reka nguheze urugero nje rwa muno hari igihe nje nzafata telefone narabagura amatelefone hafi ya bose barayafite ariko barabizi ngo kuva Monday saa 3 igeze z'ijoro bagiye kuryama buri muntu wese arazimanukana muri salo akazishira kuri charge bakarara nta telefone guhera Monday kugeza Friday from 9 saa 3 z'ijoro ziba zageze kuri charge muri salo ubwo kongera kwitora ryari mu gitondo mzutse ubusanzwe n'igihe uzuzuka mbere kababyutse jewe yanje biri mu reveil nizabo zibe ziri mu reveil ariko batayishize hano muri salo kuvuga ngo bagomba kwijana muri bedroom yaje kugira ngo mbesho wako zirimo ico gihe rero babyuka mu gatondo buri mutagatora telefone yiwe bakaja ku ishuri Monday to Friday nuko bigenda Friday barazirarana bugaca Saturday barazirarana bugaca Sunday saa 3 bakazidepose bafite abana b'abakobwa batari batoya abana bakuze yego nyine barabyidogeye c'est sûr ariko turicara muri salo turabivugana mbere ko ari inyungu zabo atari jewe twicara tukabivugana none bagasigara jewe sinkivyibuka ahubwo abana ni wanibutsa abana barasirutse abana batoya atuza makuru ati bagiye kurana telefone tabana so kabahamagara nabo ari ngigewe neza anagaza ngendo nagati nawe nakaza rero uri muri ugere bugatoya wibagirwa ugasanga kera barazitwaye ariko ubihozaho niho wagondi twabonga abana agomba kubigisha kuba responsible hari gihe for example wenda nimba aje akayitwara akamanuka mu ijoro akayitwara nkabyuka ngasanga yayitwara ico gihe mfata 2 weeks ya telefone arazimije narashyize muri coffre fort itavamo atayikoresha kamubwira ati wewe unemere kutoza kandi ugora kwitora kandi arabikora ubikora rimwe nabandi bakabireberaho utibwo namukubita cyangwa ugire bindi urumva ko gukubitaho ntibikunda hano ntivyemewe kuvuga ngo ufate umwana mukubite ni kosa rinini kandi wabihanirwa n'amategeko ariko ugomba kwiga izindi systeme zo kugira ngo wa mwana aje ku murongo atari zo kumugirira nabi ariko ari zo kumufasha kugira ngo ateze imbere kandi umubuildingemo yaki irya self respect na discipline kuko mu gihe uzomubwira ngo iyo telefone tuwirarana ntayirarane bugaca umwarimu azomubwira ngo iyo telefone ishire muri backpack wige azabikora ariko mu gihe umwana nko mu ishuri umwana azayigira nabi bakamubwira ngo agana call your home ati ndahamagara iwanyu urumva iyo umwana azi ko muhira ntakigenda mwarimu se yo mubwiriye ntacyo yo mumari so umwana agomba kumva yuko yubaha agira discipline kandi bityo akiyubaha ubwe wenyine ndetse akanubaha nabandi bigana n'umwarimu mwigisha tukiraho ngaho kuri discipline urabona ko system twakureyemo yo kuba disciplined muri Afrika itandukanye n'iya hano ni gute noneho ababyeyi bacu babimukira bagomba ku transitioninga muri system ya ukora ikintu ukagira reward nziza cyangwa mbi ubona ababyeyi bayumva ubona ababyeyi bayikora cyangwa ni gute bagomba kuyikora so ababyeyi ntibarumva system ya hano educative nibamara kuyumva neza bazayikorera impamvu mvuze ngo ntibarayumva neza nuko umubyeyi yibaza ko umwana bwe yagiye ku ishuri batazamwirukana ku ishuri ati bizose birabyakwiye nta karamu bazamusaba nta kayi bazamusaba umwana ari ku ishuri ararya akaza nimugoroba basi kamutwara ikamugarukana akumva ko umwana ari mu ishuri rwarangiye ariko impamvu rero bagomba kuyumva nuko turi mu kubona noneho n'abagenda amatambi mu gihe tubona bafite byose bikenewe by'ishuri ariko abana bakanga bakagenda amatambi ntibaje ku murongo uko nuko bisigura kuko tugomba guhaguruka tukagira icyo dukoze
iyo gap ihari cyangwa se icyo kibazo gihari kigomba kwigwa. Niyo mpamvu navuze ngo muri nkingi zine ugomba kureba niba atari ababyeyi cyangwa ishuri cyangwa se umwarimu cyangwa system, ariko hanini ibyo byose ari umwarimu, ari system, ari environment, byose bikubira ku mubyeyi kuko niba ufite wa mwana. Kandi mu gihananiranye agarukira nde? Wa mubyeyi. Nicyo agomba kumva. Umubyeyi agomba gufata iya mbere kuko uyu mwana tuhaye turera aramukeneye. Ntabwo ashobora guteza imbere adafite ruhare rwa family. Nashaka avuga ngo we nta mubyeyi ufite hano, wenda ufite mukuru wawe mu bana cyangwa uwundi. Oya, uwo wese ukureza nushaka ubura umwana uri adoptif, uwo wese muturanye, uwo wese ukureze, uwo nawe afite uruhare kuri wewe kugira ngo uteze imbere mu bijanye n'iby'indero. Kabansaba rero ababyeyi muri rusange, en particulier mu bantu bumva kuko bashigikira ibikorwa by'iterambere ry'abana, bahaguruke, nta mpamvu yo gutinda. Iwacu bazaca umugani bakavuga ngo ihene uzuyifata igihebeba. Nayo itagihebeba ni ukuvuga ngo iba yarenze kure impinga mu buryo itoba ukiyibonye. So bisigura yuko byanga bikunda dufite imbaraga, hari imbaraga zihari. Nimba barabazanye bakabageza hano bakaba baturanye n'abana bari mu mashuri bahaye biga, uwo mwana ubwiwe afitemo imbaraga, afite n'ibyazi, nubwo umubyeyi atobimenya, ariko yobona sutiye y'umubyeyi yobikora neza gusumba uko abikora. None se ariko arabikora none ari wenyine utamushigikiye, none ibaze ga none uwo mushigikira hari ibyo yokora neza gusumba. Rero nta mpamvu yo kwiga ngo ntuzi icyongereza ngo cyangwa ntuvuga icyongereza, icyo ngicyo nta uri umubyeyi, après tout uri umubyeyi. Abana nabo ntibagomba gusuzugura ababyeyi babo. Iwacu bazaca umugani kuvuga ngo ntabanga konka nyina ngo arwaye uruheri. Nimba mama wawe cyangwa papa wawe atazi icyongereza cyangwa mukuru wawe mwazanye atazi icyongereza, ntabwo ari urwo ruhare wo kuvuga ngo umufate nk'aho atari umuntu w'agaciro mu buzima bwawe. Mwegere, nubwo atazi wenda imibare guteranya n'ibiki n'ibindi, ariko ubuzima arabuzi. Hari ibyo kurusha byinshi bizogufasha kugira ngo nejo bundi bizaguteza imbere. Ikindi cyongeraho nshobora kuvugaho nongeraho gusa ni ukugira ngo iyi point ya environnement cyane cyane ijana ama Facebook, aya ma social media akenshi usanga agenda atwara abana umwanya muremure. Rero mugerageze murebe uko mwokora kuko buri family ifite ukundi yorganize, kandi ntubabwira buri family ngo iriorganize we nuko wiorganize, ni ibintu bitandukanye. Ariko buri famille igira ukuntu yizi n'ukuntu zitunganya ibintu byayo n'ukuntu zibikora bikagenda neza. Rero bagane muri bwa bwihisho bwa bubiko bwabo, babukoremo bamenye ko hamwe n'uyu mwana dukeneye kwigisha, hamwe n'akazoza kacu dukeneye ejo, bagomba kumenya ikintu kimwe. Abongereza bazavuga ngo no vision, no life, no future. Tugomba rero hamwe n'aba bana nk'abimukira kugira vision yabo y'ejo hazaza. Murakoze. Murakoze kuba mutuganije ejo ya education, kubimukira ku bantu bakimukira hano batazi icyongereza cyangwa batazi system ya hano. Turumva ko twize ibintu byinshi. Njyewe icyo nakuyemo gikuru ni uko ababyeyi bafite uruhare muri education y'abana, kandi bagomba gukora ibyo ari byo byose kugira baparticipating, yaba ari guhura n'abarimu, yaba ari ukujera umwanya w'abana igihe baryamira, ibyo barimo barakora ku ishuri no kubafasha ama homework, ndetse no kumenya yuko bafite uruhare runini mu bintu byose kugira ngo abana babo basucceeding. Tugusaba ngo ugire inama abana baje ku ishuri ariko babona bitemera, ubagira inama kugira ubamotive
bakomeze bakunda ishuri kandi babone ko harimo future yabo. Ikindi ababyeyi bafite imbogamizi nyinshi bo babona nk'imbogamizi ariko zakagombye kuba motivation yo kubabwira ngo bakore cyane kugira abana babo bige bakunda ishuri. Urakoze. Impanuro no abana sikindi icyambere ni ukubaha ababyeyi babo. Burya umwana utubaha biragoye nawe ko yagera kure kuko kubaha nibyo bizana ubwenge. Ndabasaba kubaha ababyeyi uko umubyeyi wawe uko ariko kose yaba azi icyongereza cyangwa atakizi ni umubyeyi wawe ugomba kumuha agaciro kiwe. Ikindi cya kabiri bubaha abarimu. Icya gatatu bakora homework yabo. Ivyigwa abo byose babahereza babikore. Uwo binaniye aziyambaza babishoboye. Hariho abarimu bo bimufashamo, hariho n'abandi muri community ashobora gutelefona ko bati uzabona umwana ryaka akamuha appointment wenda uwo munsi akamufasha mu kigwa runaka azi ko cyamunanese cyangwa kimugoye. Ariko no kwishuri ndabizi neza ndakeka kuko ubufasha batobubura. Impanuro n'ababyeyi nibagerageze ndabizi ko bari busy kandi cyane baganire n'abana bamenye ibyo bakeneye, bamenye challenge bahura nazo. Uko bafite challenge z'amabilis n'abana nabo bafite izindi challenge nabo ku rwego rwabo zingana nk'izabo. So ntimugasuzugure challenge z'abana bahaye bababwira wowe ubona ko ari ntoya bikurikiranye n'ibyo wowe uhaye ukora. Uyu mwana ararya akanywa akaryama akaja ku ishuri afite ikibazo nyabaka aragifite. So muganire mubenye ibibagoye kandi mubatoze mubafashe babagirire confiance, mureme ikintu cya confiance mutuelle hamwe umubyeyi n'umwana yamuganiriza buri kintu cyose. Ikindi nababwira nk'ababyeyi muzamwibuka mu telefone ishuri. Nimba utabonye n'umwanya wo kugerayo telefona ku ishuri, telefone umwarimu wawe umwana wawe. Byibuze iziba gahunda basi uvuge ngo mu mezi 3 za contact abarimu 3 uzaba ukoze ikintu kinini cyane. Ico gihe rero bizagufasha kuzumenya ko umwana wawe ahaye agenda mu ishuri. Closinga reka dushimire umwanya duhaye kuba watuganirije kandi nsaba ngo abantu bakore subscribe, share na like basangiza bino biganiro kuko nibo twabikoreye kugira ngo bamenye uruhara ababyeyi bafite muri education y'abana ndetse n'uruhara abantu ubwabo bagomba kugira ngo babone future yuko we depending kuri education.